Pinapalabas, iti panagkita da Marisol kan Gringo. Imbaga ni Marisol amay sa nga impostor ni Gringo. Idi imbaga daytoy amay samot nga anak day di Don Esteban ken Lolita. Awan nga rod na aramidan ni Marisol. Idi pinaysubli ni Gringo iti aparador dagiti inwaris na abado na. Iti day tamat lang aldaw. Nagsagana da Benito ken Pedrita tapno pumanaw dan iti Villa. Awan danag da. Kaputay ni kanida ni Gringo iti kwarta nga aramatan da iti papanaw da. Sakbay mo't ang nagturong ni Rafael iti Villa tapno kitaan na ni Marisol. Napanunot na timapan nga umuna iti rancho ket ayaban na ni Luciano. Nasabat na ni Gringo. Ket uray imbaga ni Gringo nga awanen da Luciano iti rancho. Gaputa sa balin ti agay aywan kadag iti baka. Naglayon lata ni Rafael iti rancho. Napanagnagan na asabalin at tao ti agbambantay. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre. Anya, ti kayat mo asawan. Isurat yu dagiti pudno anagan nyo. Ti lugar anagapan nyo. Politik Senyorito Rafael Gabriel ni Senyorito Gringo. Ti kasarita may papan kada kami ditoy. Malawat na ito kinangit mo, Senyorito Rafael. Oya! Sika no ipilit mo ti bagbagam. Takasagana kami matkat. Oy, pweso! Inaruwarda dagiti armasda. Agtagari ka lang. No di mo maawat ti bagami. Agsubliak to. Dat kaya't nga da mapasamak asalan na sayang kita. Di manawatan. So mapana ko ni Jebili ha. Nasken ang makasaritak ni Gringo. Adda nakakabalyo nga agturong dito'y Villa. Ang mga ano ni Rafael. Adda nga min ni Gringo dito'y Villa. Kan oray mat ni Senyorita Marisol. Nakasangpat nitan. Oh. Nana, lukatam tigay. Ay serak ko to'y kabalyok. Ha? Di na ka di may lasin. Siyak ni Rafael Gabriel. Lukatam tigay. Wan! Mabit lang! Aha. Si kamat yagnagan iti Rafael nakasingin ni Gringo? Wenading Marisol. Pudno na kapimpintas ka. Imala ka iti day di mamatayo. Ke? Saan na day di mamalulita titi mawidan ni siya? Kan saan kayo nakabsat iti ama? Iso na awan pakibiyangan ni da kayo dito'y asyenda. Nabatad din nakalanad iti testamento day di papa? Awan na pulos ti kinabaknang day di mamalulita. Nain kamang ni iso iti asyenda Gabriel. Tawid day di papa ti asyenda. Iso na awan pakibiyangan day di mamalulita. Di mo ti pagbagam, Marisol. Saan na isuro ni si Kanishak? At testamento day di papa? Saan ka nakabsat iti ama? Sa bali ti ama ni Dakayo kani Gringo nakasingin mo. Kasta timbagbaga day di papakan ka. Ngamrumbang amamom ti kinapudno. A pinabasol laang day di papa day di mama. Iti basol adi namat inaramid apolos. Sa anak na mamati iti dayta. Hala, pumanaw ni sika dito'y Villa. May bagtata ni Sika Rafael. Gringo. Saan namas daw ni Sika? No sabalin na Gringo timang mangag ni Sika nagsarsarita. Pulimat ti Espanyol daytoy, Rafael. Iso
na masapol na agsaumat ni siya nakasla Espanyol. Gringo. Anya ti may bagam itimbaga to'y kapsat ta babae. Saan kayo nakabsat? Uray sa dino ti pakadanunan ni Sika, Marisol Gabriel. Saan na mailibak, nakabsat na kami ken ni Rafael. Saan kayo nakabsat? Pumanaw ni da kayo dito'y Villa Gabriel! Saan kayo nakasapulan dito'y? Pumanaw ni da kayo itamat lang! Gringo. Saan ko na itulok? Sika, kayat mo nati kayat ni Marisol ti masurat? Diyak kaya ti mang pasakit. Ngam ilaban ko ti karabangag. Kasta, rumbang arod na agtinulong ta Rafael. Wan Gringo. Ngam itinasaya at apamuspusan. Sana dinudorsok. Kan maliklikan ko matiriribok. Laglagi pa. Kabsat ta ni Marisol. Inaudi a kabsat ta. Rumbang agkikinaawatan tayo. Ngam saan na makikinawatan? Iso na agmabawin to no masarakan ni Iso. Di na pa'y nasarsarakan. Gringo. Sa anak na santo. Di makulak adandani lumangan kami na mangan itinang padakkel kanya na may samet na gamrod. Iso nga ita. Subutak mati amin, Rafael. Sana rumbang na maipaidam kinisyak ti rumbang na para kanyak. Kasarita tapay maminsan ni Marisol. Sana na maalati na saya at nasarita day dyan, Rafael. Iso na makaam mo ditan. Anya ti aramidam. Iso ti pumanaw dito'y Villa, no di na kayat ti makikinaawatan kadata. Anya. At dan plano ni Siak, Rafael. Dumngag ka tabinsa-binsaan ni Siak ngay baga. Kat kayat ko na maamuam no anyamat ti makunam. Apaman amaamuam da ito'y. Imbag ta inkadeng tati talaga apumanawan dito'y Villa bakit agaapan dagiti agkakabsat. Ay, ang mga no agpipin na sakit da hagapula ang iti asyenda. Natangkan ti sangi ni Marisol. Di na maawat akabsat da Rafael kani Gringo. Una, tasaan mabaliwan ti pamati na asaan na akabsat ida iti ama. Ibagbaga na mata na sa bali ti ama da Gringo kan Rafael. Kat dayta ti makapaneknek. Asaan apod no dayde apamabasol daydi senyor. Juan, kat day tamat ti gapuna nga ururayat ni Senyorito Rafael. Kasarita sakbay apumanaw ta dito'y Villa. Una, isuda adwa kan Gringo. Rumbang ang makasarita ta ida, sakbay apumanaw ta. Bakit idita? Ayan ni Sika! Senyorita! Sika tinang padakkel kan ni Gringo. Sika ti panakaina ni Iso. Pudno ti imbaga ni siya? Idi, ngam ita, di na kon ikabkabilangan. May sa aklaangan ayaya iti trato na kanyak. Bagbagaan ni Sika ni Iso. Pumanaw ni da kayo dito'y Villa. Saan kayo nakasapulan dito'y? Senyorita, Papanawon ni Siak dagiti amin na bumusor kan ni Siak. Tawid ko ti asyenda Gabriel. Awan makaaghaw iti daytoy. kumusta tinapanam, anak? Natangsit ni Marisol, nanang.
Di na kami awatan na kabsat kini Gringo. Kasta? Kasano? Anya ti aramidem. Kasaritak ni Mang Luciano. Mapanak iji purukda. Ni Luciano ti maysa ang makapanagnag iti agpaiso. Adda may sana takwatak iji rancho, nanang. Anya dayta? Sa balin dagiti agay aywan ka dagiti baka. Anya? Anay, kasano dayta? Aramid ni Gringo. Adda insukat na kadamang Luciano. Inikat na da Luciano? Wananang. Nay, apay ngay. Ti amok kat da Luciano tinabayagan a para aywan. Talaga, met. Barito kanupay ni Mang Luciano. Idi ison ti talkan day di lakay at tinalakmat day di papa. Wan, kasta ti amok. Apay ngay anaglakat ti panang papanaw na. Kan panang sukat na kadakwada. Kat ti dakas. Bandidon sa dagiti simukat. Diyos ko. Wananang. Bandidon sa dagijay. Madlaw iti garawda. Awan nga ruden. Nastrukan tiriribok ti Hacienda Gabriel. Sakit awan pan nakitunos ni Marisol. Agbalin ang nariribok ti Hacienda, nanang. Ngamnog kay sa kami nga kakabsat. Malapdan na ita. Kumaa. Ang kasjay mat ni Senyorita Marisol. Mapanak ita ijayan damang Luciana. Kasaritak ida. Ala, mapan ka nga rudan, anak. Ngam aganad ka itidalan mo. Wenanang. Didak pa kadanagan. Masih pulutan na. Tinunaw. Oo niya. Ado pa itarak tayo. Pasidan, boss! Hindi kayo gumatang hijay ili. Ado pa'y mat kwarta tayo. Ha? Ano, boss? Ado ba matimbate ni Senyorito Gringo? Hala, Nanos na dyan, boss. da kayo kan pinong. Timapan ni jay ili. Iko. Ha? Mabati na In kay gumatang. Iti sa nga kahon. Nga arak. Ayos! Ayos na tarap ni Tirancho! Kakaiso na kukuha tayo ti amin. Nga dali ito'y radyo. Mabalin tayo latta ti agparte no kayat tayo. Kasano, numamo ni Senyorito Gringo! Ngayon, ibusan tayo matgaya man dagiti baka dito ransoda. Di na basta maduktalan dito'y. Nga ta! Adda tayo dito'y kasulina ka na paset ti radyo. Kasno delikado pa. Sana na makadanon dito'y daychay. Iso adin ang tumamuan. Ti kastoy nga raramidan tayo. Hala! Agrobwat kayon. Ang gayon. Uray kat pasigabulog dagiti kabalyoyo. Napartak ngagtaray dagijay. Makadanon kayo ang dagos. Ijay ili. Boss! Alam, papanan, ikaw! Wala, ikaw! Agrambak tayo. Ibusan tayo ti karne. Ti pinarti tayo ang baka. Nagsakit a panunutan, Rafael. Mawatan kayo, Mang Luciano. Kasano pa iti panagbiagmain, no pati ti panagtalon mi dito'y asyenda ket pakibiyangan ni Gringaw. Di kay madanagan. Adda makatulong kada tayo. Awanen ti amok ang makatulong, Rafael. Ikamang tayo di presidensya daytoy. Ado matan ti amamo mi jay. Sana ya? Jak amaw no matulungan da kami. Nakasarita tamatan ti abogado day di papa. Ada na ibagana ka data idi nampanta. Nalipatam ka din. Mapantamanin ka sarita. Amok ang matulungan na tayo dayjay. At damot saritaan da kan Senyorita Marisol. Kasarita ta nga umuna dayjay nga abogado. Ket no marik na taasaan na tayo ang matulungan. Sumapol tayo ti sabali nga abogado ang makatulong. Sige nga raw, mabitlang.
Kasarita tapay dagiti kakadwa asigod para pastor di ranchaw. Sige, umungim ida. Pagsasaritaan tayo ti maramid. Agyaman nak Rafael, amok akit kita ti pagimbagan may aman nalawon. Agyaman nak. Agpakada kami, senyorita. Muy bien. Nakariknamet lang nida kayo. Pakawanan na kami, no apay ang nagsubli kami. Napuskol matiropa nida kayo. Nakapanaw lang ni siya, nagsubli kayo kit din dito'y Villa. Idin to ta pinapanawan ni siya nida kayo. Sakbay na nagbakasyon ni siya, ija Espanya. Ni ngamin, senyorito gringo. Awanin ti ado na sao. Ano? Pumanawan nida kayo. Saan nabalay ti kaas ito'y Villa? Napagnaldandag iti saan na makabaal nagtrabaho. Nakas kada kayo. Inkan bakit? Sa kunti mga wit kadag ito'y gargarita. Sapay ko ba? Takasyan na ka tinamarswa, senyorita. Tontan na muher! Saan ko nakasapunan tanyaman ay daw-dawat ni sika? Ala, mapantanla kay. Pumanaw ta at talagaan dito asyenda, Gabriel. Saan tan nga agsubli dito iti kaano man, Pedrita? Uwan. Apurahan niyo na kayo ti pumanaw! Kat saan kayo nagpakita pa dito'y Villa? Anyan ti kastoy. Anyan akinadakas ti aramid day tanga anak day di Senyor Esteban ken Senyorita Lolita. Awan mo't itadag itay taltalkan ni Gringo ngagpaspastor, Mang Luciano. Napananda nga ta. Nasayat mo't no pimanaw dan. Nawayatang hagsawar dito'y rancho. Aganad ka, Rafael. Ang mga nagsawar damot iti ranjaw. Nakabutbutang dagijay ta da sa baling armasda. Nakitam gayam. Wan, sa bali ti armasda. Nabibilag apaltog dagijay. Saan akas kadagiti na italag kada kami day di Don Esteban. Aywan gayam. Ayan itan dagijay na italag kada kayong armas. Awanan. Kinulik ta amin ni Gringo. Anya? Awan Apolos ti gunggunami ang nagbalin anapudnaw at katalag dito yasinda. Ket dayta ti pagsaksakitan ti nagemay. Anya dayjay? Rafael. Dagiti katalag ni Gringo. Ho. Isu dalaki di dagita. Oh. Nukasta. Dirumbang amakita data. Hi. Yadayuta dagiti kabalyuta. Satan to agsubli. Rafael. Hi. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di yuliway na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre.